Surfamo po netu, dobrodošli nazad, Vezir sa vama, vrijeme je da vam mozak eksplodira. U Dubaju za policajska auta koriste Lamborghinije, Bentleyje, Ferrarije i još mnoga skupocjena auta. Ovo je Lilac Chaser, poznatija kao Pac-Man iluzija. Ako pratite rozu tačku koja se vrti u krug, ona će i ostati roza. Međutim, ako budete gledali u plusić u sredini, ta roza tačka postaje zelena. Reverse grafiti je kada umjesto standardnih sprejeva umjetnici prave polutrajne slike na zidovima uklanjajući prljavštinu sa podloge. U New Jerseyu je ilegalno nositi pancir kada počinjavate ubistvo. Ovo prelijepo mjesto se nalazi u Kochiya Hillsu u Seaside parku u Japanu. Akhal Teke je pasmina konja za jahanje poznata po svojoj izvanrednoj ljepoti i svom krznu metalik boji. Ova fascinantna arhitektura Piano kuća nalazi se u Huainan gradu u Kini. Naime, ona je u obliku velikog klavira, a ulazi se u nju preko velike staklene violine. Prije par godina u Kini zlatni Tibetan mastif kućić je prodan za nevjerovatnih $2 miliona, čime je i dobio titulu najskupljeg psa na svijetu. Na razliku od ostalih mačaka, tigrovi uživaju u vodi. Ne samo da uživaju, nego i često možete u prirodi vidjeti kako se bućkaju u potocima, lokvama i slično kako bi se osvježili. 2008. godine otkriveno je da je Vlado Tanaski, 56-godišnji reporter koji je tada radio na reportažama na jeziva i okrutna ubistva, otkriveno je da je zapravo on ta serijska ubica. Postoji mikronacija u Nevadi po imenu Molosija koji je osnovao Kevin Bow. Ta cijela nacija se sastoji od njegove kuće i njegove aldeje. Henry Ford je prvi industrijski gigant koji je svojim radnicima dao slobodnu subotu i nedjelju u nadi da će podstaknuti slobodnu upotrebu vozila. Samim time je i popularisao koncept vikenda. Svijeće će trajati skoro i do duplo više ako i dan prije upotrebe stavite u zamrzivač. U Egiptu u jednom periodu glumcima je bilo zabranjeno da svjedoče na sudu iz razloga što su smatrali da su glumci profesionalni lažovi. 2010. godine Johnny Depp je odgovorio jednoj 9-godišnjoj djevojčici na njeno pismo u kojem je naglasila da želi da on dođe da dignu pobunu nad njenim učiteljima zbog vjerojatno zadaća i tako to. Odgovorio je na to pismo tako što je došao u njenu školu obučen kao kapetan Jack Sparrow. Bob Marley je pokopan sa njegovom crvenom Gibsonom gitarom, Biblijom i smotuljkom travi. U originalnoj verziji od Hansa Christiana Andersena, Mala sirena, Ariel se ne udaje za princa, naime on ženi neku drugu, a ona umire. 2012. godine 63-godišnjem Wallacu Weatherholdu iz Floride krokodil je odgrizao ruku i što je ovdje najčudnije, optužnica je dignuta protiv njega za ilegalno hranjenje životinja. Jackijev sin neće dobiti ni jednog feninga od svog oca. Naime, kako je njegov otac izjavio, dok je imao vrijednost $130 miliona, ovaj dio ovdje sad citiram, on ako je sposoban, on će zaraditi svoj novac. Ako nije, on će samo potrošiti moj. By the way, Jackie Chan sad vrijedi $400 miliona. To bi bilo to za ovaj video Raja, nadam se da ste uživali, da ste nešto naučili. Naravno, nemojte zaboraviti udariti like na ovaj video, znači puno. I naravno, ukoliko već niste, udrite subscribe, pretplatite me, znate kako to funkcioniše.